Dios wan musuq kallariy. Kay musuq wataka Diosta puntapi churay. Kay musuq wataka shuk oportunidadta micharinchik Dios wan kallaringapaq chinallatak paywan ñukanchik apanakuyta kutin musuqyachinkapaq. Mana allikunata rurashpa pandarishka kay tukungimi shinapish mana yallitak chishichu Diosmanta shuk musuq kallarita chaskinkapaq. Shuk musuq punllami shuk musuq kallari. Tukuy punllakuna Dioswan kallari. Shuk musuq punllata Dioswan kallari nishpaka imatataq nishanikuni. Manaraq ima shuktaqpi kikinpaq tiempota kullkita tukuy kawsaypi hichukshina tukunkapaqka asha tiempota chikanchik. Chasnakaqpika kallaripika payman tiempota kuylla musuq punllata kallarinkapaq. Jesuswan kallari imashina paypaq shimita rizashpa paywan rimay mañashpa. Chaymi mañanapaq paqtayka. Kanpaq punchataka periódicowan, televisionwan, celularwan ama kallarichu. Imata utka mikushkawan, rupakuq mishkiyakuta upiashkawan, kashpashpa lluqsishkawan mana utka riqcharishkamanta. Chasnakaqpipish asha minutukunata chikanchinata aqllashpaka nikungimi shuk tiempota chikanchisha uyankapaq, kasilla kankapaq, ñuka shunkupi ashakama chulunlla kankapaq. Bibliaka ñukanchikka yuyarikunalla hawami riman. Kaymi Diosta uyana imata ridashkata kutin kutin yuyarishpa. Chaymi katikunalla kanki Diosta uyakuylla, Dioswan rimakuylla, Diosta adorakuylla. Kutin Diosta mana adorashpaka kay punllapaq Dios kuyashpa llakishkatami hichukunchik. Lamentaciones 3:22-23 nin mantak Dios llakikllapimari ñukanchikka mana tukuykuna chingarishkanchik. Ñukanchikta llakinataka manataq sakishkachu. Kanpaq kuyayka cada tutamanta musuqllataqmi ñukanchiktaka manataq sakinkichu. Tukuy punllakunami Diospaq kuyayka musuq. Chasnakaqpika tukuy punllakuna Dioswan kallari. Kutin paymi Hebreos 4:16pika nirka chasna kashkamantaka mana huyaypaqta huyaq pay Dios mandashpa tiyakunmanka mana manchashpa huchuyasunchiklla. Payka mana huyaypaqta huyaq llakik kashkamantaka ñukanchik atichikuqpika ayudanka llamari. Nitukunimi ñukanchik kawsaypi tukuy imakunamanta shuk ashtawan maybalik ruranami Diosta kallaripi charina. Kayllata nisha Dioswan tiempota charinkapaq manataq tiempota charishpaka imakunapish kikinpaq kawsaypi suwaqkunawanmi junta kanki. Tukuykunami shuk yuyaylla nitukunchik. Imakunamantapish ashtawan sinchimi punllanta Dioswan allitaq tiempota charina. Kanpaq kawsaypi shuk sinchi punllakunapi kashpaka Dioswan kallarinatami ministinki. Mana kashpaka llaki punllakuna shamuqpika Diospaq huyayka maypitik ninkimi. Shinallataq yuyankimi Dioska kungarishkata. Ñukaka katinatami yuyakuni. Shinapish kaymi tukun. Tukuylaya llakikunami hawanpi shamun. Shinapish Dioska llakikunawanmi chuyakurita, chuyakushkita shina ñukanchik shunkuta chuyayachin. Musparina punllakunapika ama ishki yuyayta churaychu Diosta mashkanapi. Phiñarishpa huchachinapaq randika kumurishpa adoray. Achka llaki punllakunapika kaparishpa Diosta mañay. Payka uyankami shinallataq ayudankami. Diospaq manka chay ratu imata ministishpalla ama kashpaychu. Punllanta ñukanchikta Dios mana ayudaqpika maypi chari kanchikman. Kuyaychik Dioska shuk yuyaymanta ashtawan karuman mana kanchu. Kanpaq kawsaypi Diosta rikusha nishpaka paypi yuyay, paywan rimay. Imashinapish tiyarishpa, kungurishpa, purishpa Dioswan rimaylla. Mana chari tukuy horas shimikunawan rimashpa kutichinka. Shinapish achka kutinmi mantak Dioswan rimakuqpika kikinpaq umapi shuk yuyayta churanka. Shinallataq kikinpaq rimashka shinami uyarinka. Chaylayami shukshina Dioska ñukanchikman kutichinka. Kawsayka sinchi aqllaykunawan juntami shinallataq yuyarinakunawan. Maypitaq kawsasha, piwantaq kasarasha, mayjan trabajotataq hapisha, maypitaq yachanaman risha. Chaymi Dioswan kallarina kanki nikuni, mana Dioswan tukuchina. Rikuy imatami Proverbios 3:4-7 kama nin. Chasna alli kaqpimi Tayta Diospish runakunapish kuyashka alli nishka tukunki. Mantak Diospi kanpaq tukuy shunkuta churanki. Ama kan alli yuyayuq kashkallapi shunkuta churankichu. Imata rurankapaqpish Diosta yuyaypi charinki. Paymi kantaka alliñanta pushanka. Kanllataq yachaysapa kashkataka ama yuyankichu. Ashtawanpish mantak Diosta manchashpa tukuy millaymanta anchurinki.
tukuy imata ruranapipish Diosta puntapi churay. Paymi kanta pushanga chinallataq kanpak kari imatapish rurashkamantaka allikunata mishaqta ruranga. Chaymi kallaripika paypaqman kimirina kanchik. Mañashpa payman huchuyana allitaq kunashkata mañanchik. Shinallataq imapish ashtawan allitaq kaqta ruranata yuyarinchik. Kikinpaq kawsaypi maypi kanamantaq pay pushasha nikuq shinami uyarin. Ruganimi kanpak kawsaypika Dioska kallaripikachun churay. Ama pandarichu Diosta imata mañashpa kutin ñapaktashka hipaka Diosmanta imapish karuyachichunka ama sakichu. Shuk imata yachasha nishka, shuk ministerio, shuk familia kaytukunmi. Achka chayraq mamakunami uchilla wawakunawan kashkamantaka kay chay ruraykunawan hunda kaytukunkuna. Tiempoka imapak mana paktanchu. Chaymi Dioswan tiempota mana charinkuna. Shinapish ima punllakunapi kashkataka Diosmi yachan. Shinallataq imamanta tiempota mana kushkatapish yachan. Chashna kaqpipish tukuymanta yallimi ministinki. Alli tutamanta mandak Dios nishpallapish kallarinata. Kunan punllapish kantami ministini. Jesuspak shutipi chashna kachun. Dioswan kallarinaka yallitaq mayvaligmi. Jesuspish nirkami nachu. San Mateo 6:33pi chaymanta kankunaka yallika Tayta Dios mandashka shina kashkata rurashpa kawsanata mashkaychik. Chashna rurakpika Dioska kankuna ima charinatapish kunkallami. Ñukanchik llakimi tukuy ima shuktaqkunata mashkana ashtawan yallitaq mayvalikta sakishpa. Kayta nishun sakiway karikuna warmikuna ñukanchik kawsaykunapi imakunapish mana yankallakunachu. Ñukanchik kawsaypi llakikunaka mana yankallachu. Mandak Diosmi kanpak ñukapaq kawsaypika imata allichikun. Paymi ñukanchik llakikunataka ukupakun espiritualpi wiñarishpa katichun. Kikinpak ñukapaq imapish sinchi punllakuna shamukpika manachari entende tukunchik. Shinapish shuktami allitaq yachana tukunchik. Mandak Dioska tukuytami ñukanchikpaq allipaq rurachikun. Dioska allimi. Diospika shunqumanta kritukunchikmi. Chaymanta kay mundupaq kushikuy ima charinakuna mana kashpaka ima shuktaq Diosta ñawpachunka ama sakichu. Proverbios 3:6 nin imata rurankapaqpish Diosta yuyaypi charinki. Paymi kantaka alliñanta pushanga. Tukuykuna riqsishkami San Mateo 6:33. Chaymanta kankunaka yallika Tayta Dios mandashka shina kashkata rurashpa kawsanata mashkaychik. Chashna rurakpika Dioska kankuna ima charinatapish kunkallami. Kan imanishkataka ama mashkaychu. Diosta mashkay. Salmo 37:4-5 nin mandak Dioslawan kushikunki. Payka kanpak shunqu mañashkata kunkallami. Kanpak kawsaytaka mandak Diospaq makipi churaylla. Paypi shunquta churakpika imata kashpapish rurankallami. Chashna kaqpipish tukuy horasmi kari kanakanchik. Ñukanchik kawsaykunapi Diosta kallaripi charinkapaq. Kunanllataqmi nini diabloqa ñukanchikta fiñanmi. Shinallataq Bibliaqa ninmi ñukanchik kawsaykunapi shuk lugarta mana kunachu kanchik. Chashnallataq punguta paypaq mana paskana kanchikchu. Kutin shuklaya ashtawan utkashpa shuk punguta phiñaqman paskanami. Mandak Diosta puntapi churana kashkata yachashpapish shuktaq yanqa imakunapish ñawpachun sakina. Kutinllatik kayka mana nishaninchu shuktaq imakunawan mana kushikuy tukushkata. Shinallataq ima shuktik munaykunata mana charina kashkata. Chashna kaqpipish mandak Diosmi puntapi kana. Chayka nishaninmi ñukanchik tiempupika payka kallaripimi kana. Kallaripi ñukanchik parlanakuykunapi, kallaripi ñukanchik yuyaykunapi, kallaripi ñukanchik kushkipi, kallaripi ñukanchik imata aqllashpa yurinapi. Kikin Diosta kallaripi charishpaka kanka tukuripi washayashkaka manataq kankichu.